Barangay Captain ni Kapitan Enteng. Mala, darasam ti uminom nuang, tagawitan. Sino nga tadag iti talo alalaki iti medyo adayo basay? San mo't ataga dito idang kita? Ay, darasak man nga ipanaw tinuang kao. Takitak man no asino ta. Hey! Hoy! Saan ka nga gimak? Intakit na yun. Darasam nuang. Darasam ahatap no di data makita. Sa balit agparparik na kanya kadagitang lalakay. Sana mapagtalkan titigtig na ita. Apay nga abog ka nga abog itinwang mo itay. Kaslada kabutang mo. Saan ko akabutang dagiti talo alalaki ang nakitak di tawaig ang kail. Kaya't ko ladidak makita. Tapno masiputak no anya tigagara da dito'y kabildatan. Anyat inaramid da ijiwaig. Kaslada pagtultulagan ta. Ha? Itudo ti may sa di pagnan ngagpababay di waig. Apay nga iktudo na nga ti pagnaan ijiwaig kit adamo may mayat adalan iji kalsada. Dahil tangar ti pagsidawak ang kail. Kaslada sa bali ang plano ta. Ay! Awagam amin nakakadwam atanaw. Siputan nyo na kita. Ngam di ka agpadlaw. Ariglado ang kail. Saan nga agkamkam malidag ita nga garamit iti saan nga umno dito'y kabildatan. Ay gumatang kami man iti soft drinks ken tinapay yun, ana. Madlaw ko, kat saan kayo ataga dito? Papanan nyo ka di abalay, barok, ay, balasang ka day. Kuway. Isak lang ti balasang kada kami, nana. Nalasangan dagiti kakaduwak. Nalasang. Anya ti kayat mo asawan. Ano sa nabalasang? Kaya't naasawen, nalasang. Lalaki da. Ay, narabak ka Papanan nyo ka day. Kwa. Imbaon da kami nga agsensus dito kabildatan, nana. Agsensos. Ay, kayat yung asawan. Naggapo kayo ijepis, eh? Nana. Sinsusen mi, ti babalayo ditoy. Pagduado anda gito ya. Apay asan an ay pakaam mo kada kaming opisyalis. Nana. Tagat-gatangan mi ngay. Wan, mabiit laan. Hello. Nakaawag ka met kagawan. Ada naggapo ditoy addo alalaki kan may sabakla. Oh. Ibagada kinday na naggapo da kano ijepis, eh? Di kagdanag. Sipsiputan idadag iti tanaw. Amoyo ka day, kapitan. Ay, mas daawak ngamin iti imbaga data naggapo da kano ijepis, eh? Nakita ida ni Kwarog. Ang mga nupiki dagita at tao. Day tangarod mo ti atap ko. Nupiki man dagita. Nagkamali da iti barangay. Siniragda. Ay, kapitan. Daalibtak tayo nga opisyal diti kabildatan. Ay, pudno, tikinuna. Asino dagay naggapo dito'y balay tuyang? Agsensus da kanumag, kinita da ti balay tayaw. Kahit imunag da. Alangan mo't akasaritak ida di tarwar. Kasla nga minsan na mapagtalkan ti itsura da kay. Pag kunaamot asaan ang mapagtalkan, Nagadaw, titatuda. gapo ka di kadagiti tatuda kat saan dan ang mapagtalkan. Yakman amaw, ngam kasta ti panagkita. Kasla naggapo da di pagbaludan, no adu titatuna. Natap mula siguro da ita. Sapay ko maa, tasan na pudnaw, ti atap ka. Hilaw. Anyat nadlaw yu di takwaraw. Imunig da di balay dala kay pensyonado ang kail. Ay inton makapanaw da. Ingka damagan no anya ti inaramit. Ken dinabang da iti balay da ita alakay. Unang kail. Isungadak dito'y asidag, taday tati planaw. Dagiti kakadwam. Ayan da. Dada matiti asidag ang kail. Di may isa, kataday di waig ngagsipsipaw. Nasayat. Saan nga kamala dagita tataw? No adda madi aplano da. Nadlaw mi pa'y asan na pudno abakla di may isa ang kail. Anyat kahit mo asuwan. No isuda lang jay dalan nga wambag balay.
Saan mo't abakla ti panagsasaw kan tigtignay na? Ay, delikado nga ron. Anya ti kuna ni Kwarog? Saan apod no abakla ti maysa kadakwada? Wen ka no. Kaawatan asaan anasaya at dagidya at tataaw. Apay amang limlimo pa'y laengay. Ay, at dalakit di madi aplano dagijay. Una. Ng pagbabawyan da, ta dito'y nakabildatan ngay magaramid iti kalukwan. Ay, di ka sigurado, inteng. Oho. Amangan numasiriban na kayo dagijay. Sirib nga. Siyak pa, iti kasiglatan na kapitan dito'y siriban da. Ay, nagsao ka manen, inteng. Dagiti tanod mo tinasiglat. Na, Adda ka laang dito nga agmanmandar. insurok nga ron ida nga agsiglat. Siyak ti para mandar, ta siyakat nga ron ti kapitan. Ay, di ka man inteng. Rugyam manen ti jak kayat. Asino nga tadagiti imay ijay balay? Agsensus da kanumag. Ay, agdwa-dwa ni inteng kadagijay alalaki. Ora siyak maray, agdwa-dwa akmal. Apay nga rod adiyo imbaga, tapno saan ko ida pinastra kaya balay may. Kala at dangamin nga inmay, maray. Sana balay, tadadagiti tanod amang sipsipot kadakwada no agaramid da iti maday. Isumulagayam anakitak ni Kwarog iti asidag, kalpasan apimanaw dagijay alalakay. Ay, pasipsiputan ida ni inteng, kukumaray. Impatiliw da kumaitan na. Ay, saan mo matabas tapatiliw ti tao, no awan mo't ebidensya. Kasano, nupod nugayam nga imbaon ida ti PSA, saan dala makiuman kadagiti opisyales. Kasta kaday, kunak ano mabalin at tiliwon lata ti tao apagdwa-dwaan. Ay, hello. Anya man ti madamag. Dinamagda ka na no manuda nga kakabalay. Numano a kwarto ti balay da angay. Anyat gagara dagita at tao. Ado ka din ababalay ti napananda. Medyaw, mga 30% siguraon. Ado nga ron ah. Ay, ituloy yung lata si putan ida. Wanang gail. Jay lapan nakakita kadakwada iti waay kat agdwa-dwa kaon. Paingay nga iti tisimungatan da. Saan nga iti kalsada. No ibagada nagapuda iti kaadaywan asityaw, ti kabangibang barangay. Mapalin. Sa bagay, adayo ti sityo iti kabangibang barangay. Mabalin nga iti waay ti pagnaan. Ure kasta. Makapaatap ti kasta. Iswa siputan yun. Anya nga tatibanagan ti panang sursurot da Kwarog kadagiti nangibaga nga agsensus da dito barangay tayaw. Ay, pinakan ida ti maysa a kabaranggayan, maray. Jay balay gay iti asidag ti waeg. Kasta aya. Imbag man ta nasaya at ti akin ko kwa iti balay a nakadanunan da iti pangal daw. Wan nga rod, maray. Ado ti mula na day jay anak tatang. Iso ti impasidana. Ken nagpartit samot iti manok. Ay, nagasat da Taimpartyan da ida iti manok. Wan nga rod, maray. Nitip a manok ko naman. Kas tatayumot ngamin dito'y away. No adda sa nga ili, kat manok ada gusti parchen. Ta isukat nga rod ti adda. Pagyamanan dagi di alalakay. Ta impartyan da ida iti manok. Wen nga rod Ay, di kumamot nga rod na panakipangan da Kwarog. Madi maray. No inawagan da ni Kwarog iti chip. Ay, di nan maduktalan ti gagara dagi jay. Nagawid ka din dagiti may nagsinsos paray. Imbagada mga agsublida ka numanin. Saan ka nupay analpas amin ababalay? Uray kumaano pagsayatan ti mayanda. Maduktalan tayo. Nupod no nga imbaon ida. Ti opisina ti PSA. Ingka kadagin tuod, nupod no paray. Hali di inton bigat. Awan opisina. Halidigayam, inton bigat. Diyak ang muday ta.
Pati tupay dagi jay nang ibaga nga agsubli da nga agsinsos. Imposible nga umay da pa inton biga. Angkay, Ah. adawag ti may sa kadagiti tanaw. Nakita da kano nga da nanguli ti balay nila kay pensyonadaw. Ay, ibagam ka dagiti kakadwam. Tama panda iti asidag ti balay nila kay pensyonadaw. Unang kail, awagan nyo matagiti pulis, darasan niyaw. Ewan. Da kayo kidya. Darasan niyo tapno di da makapanaw. Saan kami ngagpadlaw? Apaman arumwarda iti balay da tata pensyonadaw. Panguren mi da baban iti batuta may. Darasan niyo. Amang ano, di yung ida maabutan. Inakarutin ang kail. Ewan. Mapadam ka di ko araw. Ay, Magdardaras ka, Mike. mapahanak iti balay nila kay pensyonado, tata. At da kano nanguli iti balay da. Anya, ada nang huli ko nan. Ay, umaya man, Mike. Kaya't yung ti umay? Saan kayo ang mabutang? Ay, saan ka mabutang? At damit siguro may tulong ka. Intang arudan. No kaya't yung talaga ti umay. Ang mga numakapanawin dagiti managdakdakas. Inta nga rutin ah. Ay, ala, mantibunan ka. Ay, sana mabalin, tata. Ha? Batuta lang ti mabalin nga aramatay. Enteng, asino nga ta tinanguli iti balay dala kay pisyonado? Maamuan tayo to no umay dakwaraw. Gapo nga ta, tadwala ang dala kay pisyonado kan ti asawa na. Iso nga inulidan, Sapay ko mata maabutan dakwaraw ti agtatakaw. anya nga iti ko na dagiti pulis nga inawagam. Umay da kanon. Napagbitla dagi jay nakamotor da. Ay, tidakas kat no magnada ijay waeg nga agturong iti nasulinak asityaw. Biniling ko dagiti daduma akitaan da ijay adisaw. Ay, tidakas na. No adda armas dagijay ama nagdakdaka. At dadapay nga ta, di tao nagtibalay dala kay pensyonada. At dapay mo't silaw di tabalay da, tata. Mga no at dadapay ijakin nga to akad saaran. Anya taramidin tayo nga. Intex ko dagiti kakadwat. Ngagyan tayo iti ruangan ti balay. Nurumwarda. Kalaatan tayo ida panguran iti batuta. Nay, at agsinsinyas ko araw. Ti may sa atanod ka. At dadabay ka no iti ngataw. Anya kay taramidin tayo. Garodok tayo na mapan iti nalingid. Kat mapan tayo iti ruangan. Nurumwarda. Paksyaten tayo idan. Impag tadi ka pa'y nakaturog kagawad. Apay ka day, kapitan. Gumatang ka kaday kat nasip nga taon. Saan? Napan nga min dakwarog ijay balay da pensyonado alakay. Taada ka numo nanguli iti balay da. Ha? Inuli dati balay ni pensyonadaw. Ewan nga raw. Dapay kat atap ka. Jay may nagsinsos tiyakin aramed. Ay, kasta nga tangag paisaw. Ang mga no imay da kinita, no anya balay ti umay daw liyan. Day tangaro ti atap ka. Daring padat abong mabait ti agdan tataba daw. Sinyasam ida, nagsagana tayo. Tata. Psst, 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 psst. Nagsagana tamatay. Dahil iti pang urko kadakwada. Atay umasidagdan. Ya! Atay nakusbudan tata. At dapay may sana bate. Sige, iguyod tayo dagitoy iti kasip ngatan. Ayan yun, kakadwa. Urayan dak ata mapantayon. Igamyo ka din ti ayan ti kwarta ti pensyonado. Oh! Pungun tayo ida. Taos tuntaw no may dagiti pulays nga nawagan ni parintay. Dagitoy may naging sisinsaos. Ay, palubusan da kami. Tay bingayan da kayo ti kwarta na alami. Kung tarang kan tupay nga agin babakla. Ha? Piki ka atao. Uray nyo dagiti pulis ta umaydan. Asidagdan. Anya? Maisubli kami man iti pagbaludan? Makitam. Nagsabalit ti busis mo. Ha? Malungsot kayo na iti pagbaludan ta. Managdakdakas kayaw. Salbag kayaw, binanog da kami pa'y. Saan nga agbaligi ti managdakdakas dito'y kabildatan, tap na muyaw. Good job, Kapitan!
Saan ngagbaligi ti dangkas a tao no agtitinulong kayo amang paksyat kadakwada. Job well done. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, sinyaw. Alam, Ay, unay ti tsuraan ni Kuaraw. Uy, Kaslasaan ay, abaraw. Ay nasaan abaro dayta? No dikat baak wenno kalantangan. Ay, no nga kaya? Tapno ipagayo akalantanganak. Ti kalantangan ket nuang nanatuyang. Anya ayati ibarbarte kam Kuaraw. Nagalas akita enti tsuram anabarte. Uray na parte kakatan, natairak latamay. Kasano nga'y ang makaasawa ka no kastamot. No makita na katibalasang, madismaya. Haw? Di pa ilagbahak, ti balasa nga matikanyak. Naa, tamang iruruman ka pa'y. Kunang kayat mag ti mga asawa. Kastamay, Kuaraw. Kanayon ka mo na bartay. Uray mamarte ka. No talaga kaya't naktibalasang, tata. Maag ti balasang nga agsagmak iti lalakay amang martay. Malaksid nung mabaa ka na ta ikamat na siguro. Ay, uray nga rudan ano at damang kamat kanyak, tata ba daw? Yawan mon Kuaraw. Naparte ka talaga. Saan mo nga mo ti bagbagan? Aray kumasan ko nga mau. Amok pa yung araw da si ni tata ba daw? Nga asawa ni nana tuyang. Ay kitambom Nasigod tangarod nga agam amaw. Ay, pakairubuam ti kanayon mo apa nagbarbartay. Lukaw. Ay, kaslakit di tigas iti panagriknak lumabarte ka. Sana ko naman nagbabain. Dayta, tay kunada ang mangibabain akakadwa. No adda papanan. Enteng, bagbaga ang manjay ka anakam. Ada ka tao akanayon anabartag? Nabartek manan aya. Ketuan. Ay, nukas jay na laeng. Ikatemon akas Chief Tanod. Ti Chief Tanod kat pagwadan. Saan kat akanayon anabartag? Ay kasaritak to iti nalapat. No di na kaya't apagawidak iti lugar ni apong na. Ay, mangibabain nukas jay akanayon anabartag. Maawan pa'y respeto ti tao kun kwa na. Chiptanod pa'y man. Pakairubuan na paikit di no kanayon anabartag. Talaga ang mairubaw. No agtultuloy. Ti kina na. No anyat naknakan na Saan mo tasigo na kasjay? Ang mga no victims of love Na, kasano ko maadi mapaay, kat kanayon mat anabartag. Kaya't pun sa katipang ora, Kuaraw. Sino kumamuti matitipang or ngayang kal? Ay no saan mo akayat tipang or? Ikatam ti madiw nga ugalim. Kanya ko mga itimatingaw gali kang kal. Naa. Kakaiso na ngay malakan kang angkel ka? Naa. Sanak mo ta mamartek akas kan ka. Ay ikatam ti kinalaing mo nga agbartek. Isardang ko ti aginaw. Nahawanan tila ko ni kagawad nga ara kang kal. Yay. Ay, dadahil san ti utak mo. Gapo iti kaiinom mo. Isardeng mau. Ay, agbabawi ka no, di mo kaya ti agbalaw. Abay ko magbabawi kang kal. Naa. Nagmeto ba iti aginom iti ara? Oho! Tamalipatan ti parikaut. Anya ko matiparikot mo. Ti kinaawan asawap. Saan ang mabalin nga agpasada ka, tanabartag ka? Tiliwan da ka ijay ilay. Sanak mo ta nabartakan tay. Nakainumak lang. Sana ka nabartag. Ay, nakainuman ka nabartag. Agpadamot lang nga agat arak ka. Ay, di ta kayo nagkamalian tay. Sa balitin na kainam ka nabartag. Di mo man ikalintagan ti kinalaing mo nga ginom, Kuarog. Ibagbagak lang ti pudnoan tay. Nakaw. Ay, saan ka amapan ko na, Kuarog? Ay, tabala sa nga pasayros ko di paradanan tay. Sayang.
Nakainom ka, bigbig at waraw. Sapay aglugan na kumay ti tricycle, mau. Naglugan kayo na tayo tulad kayo dahil nana. Mabuti nga aglugan di ta tricycle, mau. Tama nga no patayabem ti tricycle. Oray na kami, Saan mi akaya taglugan iti tricycle? Nabartag ti driver na. Ha? Nakabutbutan. Mala, intayon aglugan iti sabali at tricycle, babalasang. Na. Sige, mapantayon. Pimanaw da kita. Mapanda ka no aglugan iti sa bale tricycle. Ay, sayang. Anya ngay kwarog. Ha? Makitam ti resulta, ti ibagbagakken ka. Mangut da nga agat arak ka. Saka ngirsi ang ngirsay. Madlaw anak kainom ti itsuram. Ha? Nala, agawid kan. Anya iti ramido kiti balay, antay. Ing ka maturog, tapno mausawan ka, loko. Di na ka kaya tapagluganan. Tamadlaw anak kainom ka, kunak lang aruday. Nagsubli ka mat, kwarog. Kunak man no agpasada ka. Huh? Isagsag maktak ti sinalbag nga arak kagawad. Di damat kaya taglugan iti tricycle kaw. Idyam nga minin ati kinalaing mo nga uminom. Saan ka nga minang ngaglako iti arak ka kagawad? No adala ko, saan na kayat asawan nga uminom ka ginggat mabartag ka. Drink moderately kunada nga road. Ay? Nuapay mo't nga minanaimas ti arak. Naimas ayamot. No nagsangar kan maditiraman na. Naimas! No damo lang. Isaw, nasangar. Ang naimas sa talaga ti arak. Ay, nagapuan pare. Apay akasla nakigtot ka? Ay, naku, maipalinong tinwang ko. Ah. Kinamadaki din na kita ayukan. Nga dayjay poon ti dakil nga kasya. Ayukan ko nam. Ada nga ta diruda. Dakal di nakita nga agbitbitin, ijay poon na. Ah. Ngamjak makasidag. Oh. Tanauyong na, Mike. Ay. Kumamad na. Ay, mangisagana ta iti buluta, paasukan ta ida. Alain ta ti diruda. Ay, wun man paray. Nagdakal ti kalabada, ijay nakabitain. Ah. Adulaki di ti deruda. Ada ka din nagango abulo iji balayaw. Adaw, ijay sirok paray. Hintamang parpar, tarputin ta. Iso taramatin ta pagpasaw. Tapno maalat ta ti deruda. Ay, ayan nga ta ni Kwarog ta, kadwa ta amapan. Parwanan niyo ang kail. Sabay data timbakan rin upot yung abulaw. Ada sunugan mi nga ayukan. Ha? Umay ka kumangam na bartek ka manin. Ayukan ko naman kail. Umayak mo ta. Kasano nga umay ka kat nakashort pan ka? Nakasando ka? Intun kwan. Kinagat-kagat na kati ayukan. Saan ko akabutang dagita nga ayukan? Oh! Nagbabasit na para suwa. Nabarte ka mo na hindi suwa nalasto ka unay. Basta sumurutak. Ha? Sakti mga wait ititimba no makargaan iti diraw. Ay, ang kape ag-jacket kin agpantalon. Nadulamin data jacket kan pantalaw. At damot data pasaw. Ninarakop ko data. Di da ko nasit ganda iti ayukan. Nabarte ka. Ba? Saan ka makataray? Sapay ija asidag ti libtong. Ayan da ija sunugin tayo. Dandani tayo, itayan tayo kan. Pasgidan tayo, ti pagpasok tayo. Nagadayo tayo bailan. Pasgidam kitay. Takarot kayo ha? Imbagyay siguradaw ngam ti mapankakidin agsibba ka na kitang ayukan. Nauyong da kung nalangaruday. Nauyuyong akamda kitang ayukan. Ay, sa ukala sa araw. Agsubli kitay, tawan ti jaki mo. Na. Pagsublin na kitay, kitadata yung ditawi. Kaya't man sa mo tabukudan ti diraw, tataba daw. Saan na tabukudan? Ang mga numasilod na ka ti ayukan. Saan ko akabutang da kita babasita para suwa? Na. Hintayo kitay. Ay, akuray ka. Na. Awan pasok mo. Kamaton na ka. Ay, sus. Napanay, paray. Gaputa na bardak. Iso anaturin unay pare. Sigurado ang masilo tilo ko. Intamot iti ayan na paray.
Ay, sus. Sapay saan una, arim mo, bro, japoy na. Maidap, no itarayta, di pa'y simgad analaing. Alita, nayunak iti nagango abulong tapno darasumgad. Ay, mairobo ni Kwarog, kapo iti bartek na. Di naman siguro marik natin nasakit na bartay. Patsima din na marik na no, masiludan. Marik na to, pa'y tinuang no, masiludan. Uray laag taray-taray. Madaytan paray. Narubrubain. Mabalintan asurutan ni Kara ka mabartay. Ay, dandan nilakit di itanday jay. Medyo mabayak di taag diwer-diwer amag na, gapo iti bartek na. Ay, ni Kwarog na jay. Ay, ano nga ta? Asus. Kinamalaki di dagiti ayukan paray. Darasam. Kam. Ang mga noon niya ti mapasamak iti ka anak. Kay paray. Asus. At ito paray. Nako. Kinamatay ti ayukan ni Kwaraw. Ay, sus! Ay. Bagbagak namin kan kuha na saan pa amapan. Anya nga ita. Agturong iti basit alibtong alugnakan itinuang. Ay, nukumlab ijay. Mabalin apanawan na iti ayukan. Ngam sigurado ana ang dud kun naanseg tun ijay. Talugnak mo tinwang. Imbaga, nung may tulad na tikumlab ijay, nagangdod ijay. Iyag yun pasok yun titaw eh. Di dakmat panawan na gito nga ayukan. Ha? Ay, agure ka. Sa nabalit sa guys sa tamot iti rinapot a pagpasok paray. Ito rin tati may sa. Ayan na nga itimbang awitin ta paray. Ay, diyak amwa. Sublim tan tao. Arayatan ta ni Kwarog tanay. Sus, kagatandan ah. Asidugtan paray. Pasok ka ta. Kita day ti asidag. Ngam day, adupay mo dyan ni Kwaraw. Uy nga raw. Ay, sus. Pasukan talata paray. Tapno saan ang makagat ni Kwarog. Andan saan ang kagatan? Apay nga tangaawan ni Badong ko ijay balay may itay sumangputa. Kunamot ni Inteng ang mapandakan no paasukan tinakita ni Badong mo nga uyukan. Mangibigay kayo mo't ano adamaala da. Nakakitaan da ngay iti uyukan. Ay, Jack matan din na magmare. Ay, awit ni Inteng, tay dakkel atimba. Imbagla apangikanda ka no iti diro. Ay na, makaraman mo lada taon iti diro ti uyukan. Suka diti simurutan ni Kwarog. Kat nabartek mat itay. Ay, dayjay mo't akwarog. Simurot anabartek. Ay, kasanungay no kamatan dagiti uyukan. Sigurado asaan ang makataray. Ayun, ayay. Nanayunan ti ang dud mo, Kwaraw. Kung nanyangay day tay tsuram, kaslasaan mo tasika. Ay, sus. Limtag ti rupam. Di, kapit ti matam. Kaslasaan asika. Ay, Dandan ijak makakita. Ay, nagkusipit sa mo tanti matak. Ay, saan ko ang maanusan ti ang dud mo? Inga man payagdigaws. Inga mi maalain kini parinteng ti ayukan. Inak pa yung harap di jiwaig. Yung dandan ijak makakitan. Masapol abingatak. Timulagat ka tap no makakita ak. nagsabatan ti kalob ti matam. Saanan ang makakita dayta? Dayta pingping mau. Ay, sus. Limtag. Ay. Nagpanas din tiro abagay ka. Nausawang ka pa yan, hindi pa nang kamadaking ka. Sumunga den dagiti napannangala iti uyukan. Nay, asino ngay jay may sa kadwada? Jay nakasandaw ken nakashouts. Kasla na basbasamang. Saan samot at taga dito eh? Nay, kusipit mo ti mata na. Kan nalok magpaytiro pa na. Sakat nagpuskol ti bibig na. Asino nga tayo kadwada? Damagan tayo to iton makadanon da dito eh. Na, dandan ni saan ang makakita. Tapirmi mat ako sipit ti mata na. Kan, ay, ti bibig na nga agpaisaw. Ti rupa na. Ay, sabsabali ay. Asino ngay nga taday jay? Intay, asino ta kadwayaw? Yan di mau. Di maka din mabigbay. Na
Si kadayta, kwarog. Anyat napasamakan ka. Ay, sus. Si mabali mga mintarupam. Permi ako sipot ti matam. Na. Kun nagpuskul ta bibig mo. Aslamot din bibig ti kabalyaw. Kun ay saus de tarupam. Ay jak mailadawan. No saan ko maanabartag itay? Saan ang nagdarasudos anapan iti ayan ti ayukan? Awan mo pagpasok na napagkiday. Na yan, kwarog. Makitam ti bunga, ti kinaartak mo. Anya nga iti pangakas ko di tay. Tapno dara sa umpas. Janda ni jak makakita. Ay, aduunay, tinangsilod kan ka. Ay, mapankalaangan iti doktor. Ang mga no adamaday nga mapasamak kan ka. Ay, perme alimlim tagdarupap. Dakasan. Mapana ka di ba iti doktor? Ay, nubasit ko malaang tinasilod. Den na pantayo itinapudot adanom, babaan iti labakara. Ang saan mo't nga road? Dandanimot ngamin intiro abagit ko't nasilod antay. Ay, nagsakit. Daytan tumot bartek mo ako nak. Ay, doktor, tika sa pulam, kuarog. Ay, aginom ka kadipay lang. Tapno adamanan pa kay sagsagmakam. Sana nang kail. Oh, Ang mga nudagdagas pa iti mapagtengkaw. awan, tinasaya at amapagtang. No nalabas, ti panaginom iti arak. Kagumakon ti agbalbalaw, ang kail. Awan pa ikat mayat kanya ako nabalasang. Kaya po siguro iti kinamamartagkaw. Gusto ka, kwarog. Awan balasang nga aggusto, iti mamarta. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mangantan, tama panak makitsenda ita. Gumatang ka iti paborito ka si Dain Ay, ammom ti imparit ti doktor. Na, Made nga agsida ka iti pinapaitan. Anusam ti agsida iti nateng, no kayat mo asaan pa'y atumangad iti barsa nga. Anyamutin. Nateng manan nga, wan ramraman na ti masida nga isang put mo. Anya nga rod ngay. Anusam tapno saan ka amarigatan iti ut-ut day tarayumam. Oho, saanan nga agsaksakit. Gumatang ka iti uray basit. Ay sa anak agumatang. Sapay nail-il ka no agsakit ti rayumam. Na, Kas kala ubeng. saan nga ron anaimas ti isang pet mo asida na, no awan ti papaitan. Nay, agudong kamot gayam, maray. Uray siyak mo. Agudo ngak, ngamsaan ko agatangan ti kayat ni Inteng. Iparit ti doktor nga agsida iti pinapaitan, takumaro ti rayuma na. Nagpadaan dakin ni Batungkaw. Agsakit ka no mutisakan na. Di na maipagna. Ay, mas gawak man ngamin ka ni Inteng. Agsakit ti saka na no agsida. Ang agsida mo't latta. Unamot ni Badungkaw. Nga ka no nga agkapsaut no saan nga agsida iti kayat na si Dan. Ang inton agsakit da, kas dala ubeng nga umareng-eng. Sapay no kanayon ka no nga agtumar iti para utot. Kat madangran ka no mo ti kidney. Wen, iso nga ibalbalakad ti doktor, ano saan kanuunay anasakit, liklikan ti agtumar. Imay ka ma dito barangay hulparay. What can I do for you? Mapanak ko majipangkag ko paray. Oh? Nasakit ti sakak. Nakita nga dakan ditoy. So di magasa ko na. Sapay awan mo di kwarog nga ibaon ka. Tadi pa'y si Mangpit. Amangan mo na pan nagbihirok iti asawain na paray. Kabutang nan sa ti balasang na dyan tao. Nakaasawa ko man no nagbirok. Aglaklakay latangatan. Ay met lang ti adasawa na. Tapno da bukod nanto pamilya. Adakan ko na dayta. No agbirok iti asawaan na. No adda kumaditay. Kadwain ta mapanagharana iti balasang. Adda simbang pa ita nga ili ti karuba may. Kasano akadwaan ta nga agaram. Agpadamot nasakit ti sakata.
Ay, gaya maya. Oo. Ay, sinalbag ka na ito arayuma kay. Umay ka mga nun ba daw, nakaluto akaw. Anya ti masida. Ikan, taiso ti saan ang maiparit di tarayumam. Nanya pa'y tinaimas. Isaw, ti may parit ako na ni parinteng. Kasanukat ka na yun kayo ngamin nga agpulutan kan uminom iti arak. Iso aday ta. Kaya nagganas mga ganad. No anyaman tinalabas, adda madi nga itdan na. Nalabas nga inom kan kanayon a pinapaitan. Kanya nga ron nga iti may tapulutan. O di agpulutan kayo itinateng. May mayat no idyan ngamin day tanga arak. Tapakaalaan iti sakay. Ay, lakwanak man iti beer basag. Saan ka dingin parit da nga uminom kayo iti beer, kapitan? Ay, apay nga iparit da ngay katgatagag. Saan kumot nga utangan, wano dawatan. Oh. Amangan no makita ni kapitan na kat agungat. Yagmunta bayadak. Di na makita tawan di tayo. Hindi nakto nga rod pabasulan No agsakit manin day tarayo, ma'am kapitan. Apay kumapabasulan ka ngay. What is the reason kuma? Darasam kid ta mawawa ko na iti arak. Mabit na nga rod kapitan, tamangala Win! Madimanon day tapan nagnam. Naginom ka man ngatan. No sa anak nga uminom. Mawawak ah. Ada ay tao asan nga uminom. Ay, agpilusupo ka manen. Arak, wano berti kayat ko asawan. Wano saan, iminom ka manen iti soft drink kat madingarod ka. Madila ka aminin. Kasano pa'y nga agbiag da tao no parit amin. Adamat dagiti saan na maiparit. Ngam di mo mat ngamin kayat. Saan nga ron adaimas? Kaslakit kaldeng ataaw ang mga iti agduduma aruaw. Kasano akas lakaldeng ako nam kat mailuto mait. Jay kaldeng kat kilawan na tiruaw. Salbag. Maawagan pa'y nga ron ang makanda kita. No parit. Oho. Ay, makan nga agpaiso. Ngam, inabuso yaw. No uminom kayo mat, aging ga itidi mo ang mutilaod kandaya. Ay, kanayon mat nga agpulutan kayo. Awisan ka man iti balay, angkal. Anya man ang tiyawis mo? Tatapapaitan kan inaw. Kalding ti pinartimay. Kasangay ngamin nitong an. Ibagak nga rod ka di pare badong ta. Kadwak nga umay. Unang kail. Mapanak ko may di balay dangam. Da kayon ton ti mangidanaw. Di ka agda nagwarog. Awi saktap no kadwak nga gawin. Nagpada kayon ngay anabartay. Sinalabay kami na. Mga among ditan. Saan ko apalabsin di ta apapaitan. Papanamon paray. Ay umay kauwisan ta intay jay balay da kwarag ta nagpartida kadatungan iti kalding. With shot pa ya. Ay, delikado mangarudi na pare. Dahito'y manrayo makan. Rayo-rayo man dyan. Dagarod agas. Di agtumarta iti agas. Adu nga din tinatumar ko. Manipod ng rugi. Tirayumak pare. Intakit di. Ay, Palabsam ki di ti libre apapaitan. sa bagay libre ko naman. Sayang agpaisaw. Di naktuminggatangan ni Banang. Iso nga inakagsida iti sa bali abalay. Agtumarak iti agas ko. Tapnusan nga agsakit ti salbag arayo ma. Malangarod pare. Adama nga agpaiso ti agas. Wala. Ala, intan. Pare, nakitam ka din ni Inteng. Saan mo't maray, kagap-gap po kijebang kagmay. Saan nga imbay nangal daw ije balay kat? Jak mo't nadanon ni badung ko idi simang petak. Saan nga ta nagkuyog da? Napanandangay nga ta no nagkuyog da. Ay, madanaganak no napandamanan na ginom. Sigurado nga agsakit man ti saka day jay nga Inteng. Amuda mo ti may parit kadakwada. Awan ba, Sultan? No papili da mo. Ngam no ada mapasamak kadakwada. Saan ka day adwata mutlaeng amaringguran?
Imbag tayo may kayaw ang kalintay. Tataba daw. Eh, basta imbaga. Tungpalag. Ni pare ba nung ti alanganan itay kahit. Kabutang nangagsakit ti rayo man na. Madang ron agas panguntra. Oh. Madi mo nga ron ti kanayon nga agtumarta at side effects na kano pare. Bayam data side effects. Ang mga nukong kunada lang data. Kaamak ko ti kunada side effects na pare. Ay nung maminsan. Kasla kung ti doktor lang dahil side effect dita. Kapilitan ato maranti agas, ta makaagas kat nga ron. Oh, nga mapay nga ada madingait din na. Saan nga ron nga agas? Ano kasta? Bayat ti timpla ti papaitan. Bayat ti panagayos pa iti siyat. Ito pa iti papaitan ng kay. Pulutan kayo pa. Iwan ka na kan. Pare ba daw? Si Mardang kamot nga pulutan. Apay atrasap kat na imas. Narigatay, no kumaro man ang tisakit tisakak pare. Ay, may katunay tanong agtumar ka. Narigat mo nga ron ti kanayon nga agtumar pare. Imbag jay manglik-lik ngam ti maidalik. Saan na maidalit ti tao no ada agas? Mabat. Pati ka iti bagbaga da side effect. Saan mo tamay may sa tinang ibaga pare? Doktor pa ikit ibaga na. Mamati ka no mapasama. Kahit saan to ka di agunay no mapasama kan ti saan nga umno pare. Awan ti mapasama pare. Apayan pari badong. Salsal na ba yung mat ni Inteng? Nabartok ka di manan. Ay, wan maray. Di nakabailan ti baginan. Iso nga yung tulod kon dito balaya. Ay, una yun, Inteng. Jak kayat nga garang ka. Inton agsakit manan ti sa akam. Agtumarak iti agas tapno awan ti sakit-sakit. Lalaka ti remedyo. Ado ti agas. Wen, ado ti agas. Ngam no matamaan day takidnem ako na ti doktor. Ditam. Paya matamaan. Aglisya. Patpatsim. Awan ti pabasulam. No addama di apagbanagan ti kinatangken ti ulom. Awan nga ron. Ay, para makita, Intay. Nagkuyog kayo kadimanan kini kapitan. Inawis na ka na pa nakibirthday. Kaya't mo asawan, napan kayo manan na ginaom. Ay ka pinagusto lang mo ida. Nabarbartek ni parenteng. Iso nga yung tulod kon, hindi balay da. Ay, sigurado manan ang masuron ni Maribanang no nabartak ni kapitan. Ay, masuro na talaga. Madanagan nga may niti kasasaan ni parenteng. Kanayon lang arudan nga agsakit ti saka na. Wen nga rod, di mo madidigra. Di ka mabuteng. Kanayon lang arudin nga agtumar iti agas. Sapay saan anasaya at ti kanayon nga agtumar para iti ut-out. Ipapili na nga rod, jerason na. Nga ado kano ti agas ang mangap-up iti ut-out. Inteng, apay adi ka pa'y labumangon. Aldawan. Malambay na. Madetirik na. Na, Kasla mapangpang ortesikat ko. nan, dapadapon ka man. Nagbara ka mat. Kan, apay ngay nga agpigpigargar ka. Sapay awan mat ni Kwarog. Mangayap ko iti tricycle. Madetirik na. Dak mawawatan ti marikrik na. Ay, bunga na ita ti panagsidam iti maiparit. Kan ti panagin inom mo iti arak. Kayat mo, tainak pa'y mangala iti arak kan pinapaitan. Adaya? Na, salbag ka. Agsakit lang arudan ti kasal itam. Damagam pa'y lano at dapay. Anyati ko na ti doktor. Naapiktaran ti kidnem. Iso amasapol nga agdialysis ka. Anya, dialysis? Masapol amadalusan ti daram. Tasaan akayat ti kidnem adalusan. Nadadaalan. Diyak kaya ti madialysis. Ado manan ti ikabit-kabit da kanyak. Ay,
Ay, no di mo kayat ay katdakdakas ti mapasamakken ka. Ha? Ma-rest in peace ka, adi na oras. Diyak kamutin. Diyak pa kaya ti matay. No di mo kayat ay kat masapol nga agdialysis ka. Day talaang ti remedyo, tapno maispal ka. Adda kamot maray, kadwam ka din ni Kapitan. Ay saan, Mare? Nabati ija ospital. Kasapulan ang madialysis. Anya, madialysis ni Kapitan? Ay, susapaw. Ay, wen Mare. Imayak la mga la iti pagsukatan me kani inteng. Ay, kaasimot nga rudan ni Kapitan Nukasta. Ay, di na ngamin kinaasyan ti bagina. Anawaan kadagiti iparit ti doktor. Angam saan mo't adumdum ngag. Ay, madigayam ti pagbanagan ti kanayon nga agtumar iti parautaw. Ay, wen imbagak aliklikan na timangan kadagiti maiparit. Tapno saan nga agsakit ti saka na. Angam ko na nga adda kano agas apang tipod iti sakit. Ha? Ay, sapay nagrigat ti kanayon a madialysis. Madialysis kano ni Kapitan kuna ni Maribanang. Anya, madialysis ko dan. Dayta timbaga ni Maribanang itay nagkita kamay. Nadadaol kano ti kidney na. Gapoy ti katutumar na iti para ut-ut nga agas. Kanayon nga min nga agtumar no agsakit ti saka na. Liklikan na kumangamin ti taraon a maiparate. Tapno saan nga agsakit ti rayuma na. Nagtangkang nga min ti ulo na. Ibagbaga ka saan unay ka nagiti maiparik. Ngam ko na mga do kano ti agas ang mga up iti nasakit. Ay, una yun. Imbaglakit di tadimngeg ka iti sao. Kasanungay no si kati madialysis. Pangalaan tangay iti kwarta nga aramatab. Kumusta tirik na anadialysis integ? Si Maya at Metan. Saan nakas iday? Saan nakpay ana dialysis? Apay nga rod, analiday ka. Wen at may sa akon a dialysis patient. Masapula kanayon na kun a madialysis. Kat, makitam itati resulta ti kinatangkan ti ulom. Ay, agbababawi kita. Hanggang saanan ang maibabawi ti amin. Ay, ano usam tano kumadimngeg ka iti pamagbaga ti doktor. Nasaya at tinagbanagam. Kastoy gayam ti pagbanagan ti agabuso. Agbababawi akon. Ay, talaga at ti babawi. Kat kanayon nga adda iti uday. Ay, Kapitan! Husto ti kuna ni Kapitana. At ibabawi, kat kanayon nga adda iti udi. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nasayaan. Nagtengan ka nga ginindayon paray. Apay ka ti pare. Agsapsapulak iti agarado kan agsagad. Ngem jak masango. Ay, agtalon kayo gayam ita atawan pare. Oo. Kayat ma. Tumulong ka nga agaradaw. Alaem to, ti tangdan mau nga apet, inton panaga-apet. Anya, No kayat ni Marito yang ditulungan na ni Banang agraap. Ta inton panaga-apet, makigapas ta alain nanto ti tangdan na nga irek. ay, ladingitag pare. Tadyak masangaw ti umay tumulong iti panagtalon niya. Di mula kat pinatganan ni Kapitan si Kabadaong. Tumulong ka. At di mo amaw, no adda nga tamot lang ti maapit da. Anya? Kasanungay, no madadahal lagi ti mula da. Di awan, ti maapit da. Adamot siguro No siya.
kayat kaw ti makiraab. Ahat? Lugi ka, nung mapanggaki din makiraap, tuyang. Anya alugi ak. Una, kamapan ka makiraap. Agur oray ka iti panagapay. Enton kwan, makigapas kan tumanin iti may sangal daw. Samon tumaala, ti bingay mo. Ha? Napiyapay ano por diya langay. Takalpasan na, awata mo, titangdan mo. Anya? Kahit addan to igatang mo na dagaws, iti bagas. Isa ang mong tumitay, iti kabigatan. Ay, wanan niya. No problem, Angkail. Siya kung ti agarado iti talon niyaw. Ay, agyaman na kwarog. Kuna lakit din no di mo kayaat. Pudno agpaspasada ak. Nga mabalin ko nga ipasublat ti tricycle kao. Tatulungan kayaw. Ay, alagaron. Kaya't ngamin ni Antem ang mabibi iti obra. Una, tumulong ak pa nga grab. Ano kayat yaw? Ay, bayat ah. Ay, sus, permi akayat mila unay, tapno mabiit. Angam ti kayat kao. At ako makadwak nagtrabaho Angkail. Ay, di ka agdanang. Agsapulak iti kadwam. Nuapay mo't ngamin na di umay ni tata ba daw? Ay, amo na dya tao. Ay nakwarog, may mayat nga dayaw, no por diya lang ang tikastam. Anya? No por diya, itad daadagaws, titangdan mo. No tulong lang, ay mabayag ah. Kasimot ni Uncle Intay. Awan katulungan dang agtalawon. Dayta ka nga may, no awan ti tumulaw. Mapilitan dang agpurdiya. Kasanaw, nawang kwartada. Mamati ka, ay kat agrimidyo ah. No kaya namalpas sa dagaws, di agrimidyaw. Ay, isugaya madiyo kaya ti umay tumulaw. Tati kayat yaw, instant manay. Anya nga instant manay. Kaya't yung akwartada gusto awatan yaw. Nga dadagos tangdan yaw. Ay kat siyempre mo ta, apay kapay. Agsasarunumot din ti aktibidad mita. Adamanan meeting mi di barangay hall. Kasanungay dayta, Inteng. Awan kadwa ni Kwarog nga agarado. Sana balay. Ada ni Paul din. Iso ti agarado ta agsagad ni Kwarong. Oh, Nasayaat nga rod no kasta. Tapno mabibiit kat mangrugay ti panagraep. ano sampay lang nga si Kaswin ida. Agluto ka iti naimas asida inda. Tapno napigsada nga agaradaw. Wen, di ka agdanag, Inteng. Badaw, ni Paul din gayam ti kadwan ni Kwarog nga agtrabaho di tatalon da. Ay ni Puldain, ay kat siguro ah. Si kakumati kadwa ita ni Kwarog. Ang agarado ka mo, naimbag lang nga adda urayin ta atang danta nga iray ngam ti awan. Lugi ka lang dita, kunak manay. Una, ngam day talagin indayon dito'y sirok ti manggater aramidem. Di ka lamabaeng. Ay basta, jak kayat ti mabayag at angdan. No manay, no tulaw. Anya? Nalpas mo't gaya man ti panagarado, dakwarog, maribanag. Ay wen, marikwanang. Mangrugi kami nga agraep. Ay, kasta aya. Agsapsapo lang nga rod iti kadwak ko mga agraep, maray. Ay siya kumati may sa makiraep. Ngam, awan mo't nga minwayak. Sa bagay, adamot da ito itersenam abambantayam. Dagiti ngay agtutubo di takaaruba tayaw, maray. Ay, awan timayat, nga uray awan ar-aramiden da. Da tayo ide agtutubo tayo pailaan, kat mapantayo makiraep. Ay, wen nga rod ah. Uray no adda, manumot itan dagiti agtutubo, amayat nga agtrabaho. Takaadwan na, dagiti cellphone dati mapandapindu-pindutan dita, nga uray agmalmalam. Ay, wen nga rod maray. Ay, anusan nyo pa lang ti umay makiraep kanyak, Kwarog. Unantay, di kagdanag tatumulong kami, aging kaamalpas. Ay, agyamanak. Da kayon ti agsek ka iti bunubawn, tada kami kinipul din ti agraap. Sige nga rod, Kwarog. Naimbag ka na kayo, tanapaspas kayo nga agraep.
Day takit din ata mga numaaba kayo ngagsak ka. Ha? Rumbang kumakat at dakadwayaw tap no mabibi ay tanday. Wen nga rod ah. Awan gayam ni Kapitan Akadwayo ita, Maray. Wen. Iso nga umay kakit day. Tatulungan nak nga agsak ka iti bunubon. Anya, Og, no itad mo lakit di titangdan ko, kalpasan na. O di mayatak, Maray. sige, marituyang. Di ka agdanag. Adda kwartak ditoy. Sige, Maray. Kadwaan ka nga agsak ka. Ay, alimatag. Ay, ang dalinta. Ay, aguray ka, maray. Aguray ka, tay katay. Ay. Linta. Na, una yan ni Marituyang. Pimanawan, dinakmatan in kaskasaw. Kunam laki din no saan dati alumugar dito'y ni Marituyang. Ay, manipod na damag dagiti daduma dita tilinta akimpot iti saka ni Marituyang. Mabuteng dan nga umay makipurdiya iti raep. Oho, alin taon li, permi abutang da. Ay, Iso atulungan nak inteng. ha, No kasapulan alumangan kapailang amapan ijay barangay hall. Aramidem. naa. Panagkita ket naluoman dagiti dawat ipagay na kapitan. Way nanakwanang. Mabalin na bagapas dagiti pagay da. Naimbag kayo pa kan ni Puldain. Tadaw orayan nyo nga irey. Ha? Ay ngam siya, kawan. San nabali Tadamit na ito'y tirsina yaw. Ay sabali laptamot umangan ka iti baro abagas. Tay kapapay. Ay kat gumatang kayo iti baro abagas Ay nakwaraw, tapno among. Agkurang itan ti bagas ama ilakaw. Umata ka man iti maysa ka ba na bagas, Maray? Ay lading itag. Ngam saan amabalain kabadawng. Anya? 5 kilo lang nga bagas ti mabalin ko nga ilakaw, tag kurang ti bagas. Apay, talaga nga awanan, iti bagas. Wan. Iso nga aganos kayo pay lang amangan iti kamutay. Tirigat na, uray bagas ti kamuti ita. Nangina, Maray. Ay katuan O di agmula kayo mutten Ay, una yung ngay. Ay, kasano tapay ita ba daw? No agkurang matgaya mun ti bagas. 5 kilo laeng kano abagas ti gatangag. Tapara ka nagiti daduma, tinabati abagas. Naimbag pa'y kadamari ba ng tadamaapit da nga iray? Ay, huwag nga ruda. Agapit da itan. Nungay mapan mo ibaga kin ni Kapitan. Nga niya. Ama pantamot tumulong ama kigapas iti pagay da. Anya. Tapno adamot tangdan tanga iray. Hindi pa nagtatalaw, di mo kaya ti umay tumulong pare. Ay, pangasim ka di mo tinaparay. Awanan ti maisa ang may. Naa. Umay ka may, kundi tuyang kaw, ang makigapas iti pagayo paray. Ay saan? Abaalan mi siguro agapasan. Ure dakdak kami Anya? Ay na, maasi ka magkada kami paray. Awan makan main. Ay, gumatang kayo jitir sina atap no ada. Ha? Hagkurkurang inti bagas ita paray. Awanan inti magatang akinaban. Naa. Imposible man no, di mo pa'y amumo na ita paray. Ay, aya? Jak nadlaw Di mo madlaw siguro Tado itan ti apit yung nga irik paray. Ay kaasi damat no kasta inteng. Anya nga tanupat ganta ti dawat da. Nga umay da makigapas. Kasta nga rod. Ha? Ay margregan dagiti dawat ti pagay. Numabayag amagapas inteng. Uwan niya. Ay, agtinagdangag pa suno magango da unay. Ay sus. Adda kumpay ditoy Marituyang. Pari badong. Ay, agyamang kamay. No adda, maray.
Punta na'y awan kumpay may maray. Ay, tulungan dak nga aggapas. Tagibunag dakwarog kan pulden. Pangipananda nga'y maray. Ipanda ijaayan ni Inteng nga agiri-irek marituyan. Ah, ay sige, agawaan tayo nga rod ti aggapas, badaw, maribanang. Ato'y titangdan niyo nga irek. Marituyang, paribadong. Ay na, agyaman kami pare ah. Tanalagi mo tinagtalaw ni tatawain. Uwan mata paribadong. Tano saan? Awan ko maita ti pagitang-tangdanan may. So nga inton maminsan, di ka agsadot-sadot. No awan ti aramidin nyo, di tumulong kayaw. Ay, gusto ka pare. Saan aday ta? Ginindayon latan iti sirok ti mangga ti kukuin nyo. Nga uray makitkita yaw, ang makumikom da tao iti talha. Iso nga ita, baliwa munda ita istilaw, anumanay, nutulaw. Ay, huwin nga rod ah. Nabainanak pa yan iti imbaga ni pare Inteng. Pudno mga main. Ay, huwin, pudnaw. Sa mula mo ti tumulong no adda kwartada. Kan no itadangain sige dati tangdan mo. Nasaysaya at matlang ti agururay. Makatulong ka pa eh. Ay na, saan itan? Ano usa kon ti makitrabaho ken aguray? Nasayaat. Ken uray siga ah. Ano usam, uray ado ti alinta. Ha? Itatanal pas ti apit tayo. Agibumbun tayo manan iti irek banang. Sa bagay, adapay danom, mabalinta ti ag second crop. Masapol nga agagawa tayo. Tanay, agkurang san nga agpaiso ti bagas ama ilaklako. Itaman pa'y nga agkurang ti bagas. Iso nga ron nga agtalon tayo. Tapno ada bagas. Sige, Inteng. Mangsapul ka nga ron iti kadwata nga agtalon manen. Di kagdanag. Enda amok katulungan ta. Ni kwarog ni pulday. Umay kami mamagkanito yang ko tumulong kada kayo paray. Ay na. Maragsa ka ano kasta paray. Amo kami nakasapulan niyaw, ti tumulong nga grab. Isa tumulong kami. Tapno da urayan mi at angdan may inton agirik ka. Una. Nasaysayatan day ta. Ngam ti agin indayon kalaan. Taawan pa kitang danan nyo itikas. Ay, talang nga rod anak kami risak paray. Ay na, tatabadong. Saan kumaday takwarta lang ti adda iti panunutyo? No di kat inayon nyo pa iti tumunong iti karo ba? Tanudumtang tirikat, dakay tumalang tagtitinulong. Ala sigay! Dedan tinagdibusan ti sabalipay aparang!